الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان إن شاء الله تكيكا قرآن فضائل دوب دعائي نما غرتي همي hiraar yaada cinqii osoo qabuu nama cinqatu, osoo fayyaa qabuu nama rakkatu, nama mustaqballi isa yaachisu inshaallahu ta'ala. hadiisa bareedaa hedduun ulamaa'ii sahiyya jedhaniin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ashaabaa isaa barsiisa tokkorraa haason maalifi hiraari fi hammi yaada cinqii hoggaa jenne wanni kun lola keessafuu zamana akhiraa kana gartee amraada nafsiyyaa ilma namaa kana akka malee dhukkubsaa jiru kana wal'aansi isaa duuba yooni fi gama zikrii rabbiitii fi gama du'aa'ii deebi'an malee yoo haakimallee dhayite bar waa takkan qabdu siin jedhan dhiiga keessa homaan jiru siin jedhan duuba dhibdeen tuni dhibdee gartee duuba hiraariiti. hedduun sahaabaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhibdeen tun nama hunda qabdi dhaqanii gaafatan maal taate jee hogga nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafate gariin yaa ergamaa rabbii yaada hiraarii cinqiitu gartee na yaabbate duuba deeynii namaa tanarra jirtu takka malee na yaachisa jechuun rasuulli alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaa du'aa'ii sanii wal'aanaa ture. dawaan gaafa sanii duuba ar'allee numa jira nama duuba gartee fudhatuutu xiqqaatee nama dawaa san dhugoomsutu hoggaa fudhatu xiqqaate malee. duuba dhibdeen tuni zamana ammaa kana keessa dhibdeen hiraartun akka malee waan faca'erraayi sanbooda taafiira namatti taatee amraadan nafsiyyaa namatti taatee argamaa jirti. dhibdeen tun duuba zamana boodaa kana silaawanni akka malee heddummaatu ija namaati budaa fi sihrii waan namni gartee jiruu walii fayyaa walirratti daangaa dabruudhaaf ilmi namaa akka malee walirratti tarkaanfii fudhatu dhibdeen tun sanillee duuba dabraa jirti yaa hukamaan warri gartee wal'aansaa warri gartee waan kana qoratu. duuba sababni guddaan jedhan hukamaani hoggaa himan wanni dhibdeen tun irraa namatti dhuftu ishiin hiraariin jenne kun kan namni gartee akkuma fedheehuu tahee gariin gartee mee xiqqoo boqonnaan fudhadha jee biyyaa bayaa boqonnaa fa'a deemaa jaluma deema cinqii malee hin idaatu hiraarii malee homaan argatu. waan kana wanni namarraa furu gabroowwan iimaana qabaatu fi sidiqii malee waa takkalleen akka hin jirre hedduu warra wal'aansaa deemulleen irra gahaa jira. duuba dhibdeentu waa afur irraa argamti jedhan waa afur irraa wanni gartee nama cinquu hiraariin tun tokkoffaa jiruu ufii tanarraa sodaatu ufuma sodaatu jiruma isaa tana maaltu natti dhufaa dhiiroo akkan jiru kanaan nan turaa haalli fayyaan tiyyatun hagam takka yoon ifin dhukkubsadhe akkamintaa waan akkanaa kana yaaduu. lammaffaa immoo riskii yaaduu riskuma fuulduraa ta rabbiin harkaa qabu tana duuba ta riskii yaadutis yoo nama iimaana qabu taate jedhan iimaana gassi dhaaba jedhan maaliif rabbiin maal jedha wamaa min daabbatin fil ardi illaa cala allaahi rizquhaa ayata kana yaadadhu gaafa shayxaanni dhufees dura qabe miskiinummaa wanni dachirra sossa'u takkalleen hin taane tan gartee duuba dachirra deemtu fi ta allaattiidhaan samii gubbaa barartulleen yoo rabbiin gartee ishii harazza taatee rizqiin harka rabbii jiraatte malee jaa. hiraariin gisee cinqiin sitti bu'e ammas yeroo waa si sodaachisan shayxaanni kun dhufee si sodaachisa shayxaanni jinnilleen dhufee si sodaachisa akkam taata siin ja'a wanni ati beekuu qabdu shayxaanni si sodaachisu sun duuba inni ufiifuu akka rakkatu inni ufiifuu akka du'u jinniin akka si gootu sun ufiifuu waan kana beekuu qabda akka rabbi malee waa takkalleen gartee duuba si godhuu hin dandeenye
irratti yoo jaynoomte homasanuu irra antaa irratti jaynoomudha qabda. ترزقيتس akkasumatti نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا جي ربين إلمنا ما خنا إساتو أومي رزق اللي دوبا قودي نمني يو رزقي يفيسا فت إمالي هندو نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبون غرتي أوممت تاكا لن تموت حتى تستكمل رزقها من الله رزقي ربي سيو فيتي نياتي بكا قلتو في خلويد هند فيتي مليه هندوتو ولكن فأجملوا في الطلب وان برباد سان كيسة ربي صداد رزقي بربادو سان كيسة حلال بربادا مالي في قام حرام مير هند إبداتو اتحقا وان جيف جيجو أكسمت صدفا ملي وان هرار إرى أرقمو دوبا وان جبن وان أتنفيني وان أكنا خنا لبون غرتي أفدر يادي ودوبر هندوفنو يادي يجو خنا اللي دوبا نمني إيمانك أباتي وان نقصد آية ربي قلتيدي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون جئ يا نبي محمد جئين وان غرتي ربين نورتي دبر سمالي واتكالي وني نما تكون جرو هجو بيخو قبنا من نبليا يو خنا بيتي خنا دوغوم سيتي وان جبا وان صدا سهند إرآن تيتي يو صدات مو شيطان متتكا جن مخنا في خنا وصدات سيقوبت بيا نمني بريوني في إجاباسي اتفيقه nama isarrahum naqabu takko takkee lafaan irra aanee bar injifannoodhaan gala akkasiimi makhluuqni nama sodaachisu kun kana waan akkanaa kana nama meeqa ilmaan kanarraa du'uu deemta duuba akkam taate jedhanii sodaachisan yoo inni gartee ka'ee du'aayin godhadha je'es du'aa'uma sanuu irra aananii hanga irra injifatan takkatti musiibaa kanaa tanaatu jira ammallee hadiisa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam yaadadhu wanni gartee rabbiin ganama situ qaji'ee sitti dabarse odwaan fedhellee ta'e qadaraa situ quunoolu wanni rabbiin ammoo ganama hin tuqu ji'ee sirratti dabarse wanni sun hin tuqu rufi'atil aqlaamu wa juffatis suhuf wanni rabbiin sirratti barreesse sun barrootte hamtuunis khayrinis qalamni fuudhame xalayaan goggoyte akka kanatti warra iimaana beeku qaba ammallee wanni namni tokko beeku qabu wanni hundi harka rabbii jirti bar dhugaadha harka namaan jirtu osoo harka namaa jiraatte rizqiin tante salaa khaxara ati gaaga'ama xiqquma isaa wal dhabnaan sirraa kuta odoo harka namaa jiraatte umriin te li'annahu haali addunyaan tun guutuun khalqiin tun odoo walitti qabamte ajala rabbiin gartee bakka siihaa isanirraa xiqqoo of duuba harkisuu hin dandayan duuba tanaafuu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jee hadiisa bareedaa imaamu albaanilleen sayya je'en du'aa'in hedduu du'aa'i takkittuma tana qaraana insha allah nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa abdullah ibn mas'ud ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam akkana jee ما أصاب عبدا هم ولا حزن قبل تتوكو تقيتما يادا هراري چنكي افدرا سياكي سجرا يعني قرين دوبا أكمو من تيا أما سياكي سجرا خوان دبررت سياكي سجرا دوبا دعائين تننمني هراري في همي في غمي إسا تقيتما صدق إلان وقوم سي دعائي تننمني جئه ربين الرؤوف ملين تاني جنبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس دعائي سنوغاني بمحمد الرا حفظي عبد الله بن مسعود نوهمه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي
ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا دعائي تنجي نبي محمد عليه الصلاة والسلام namni cinqamee yaanni itti jiraatee hiraaritti bu'e kanam tokkottiin himatin achi garagaleetuma duuba du'aa'ee kanaan ka rabbi kadhate rabbiin irraa oofu malee hin taane jedhe li'annahu du'aa'ee tanaa jabdu laal allahumma yaa rabbi yaa allah innii abduka ani gabricha keeti ibnu abdik ilma gabricha keeti ani ilma gabricha keetiti ilma gabricha keeti duuba ilaa akaakiyyee ke ilaa aadamitti ooftee bar ni aqarrarti rabbii keetif أما اللي أنا إلما قبرتي تهتيتي خنا اللي دوبات إلما قبرتي إيش اللي خنا اللي هنجا آدم تقول أوفتي أكتر ربي توف كلمة دوباتي دوبا ما جت ما يرى ناصيتي بيدك سمون جرين خيا وهندي حركة خيجرا يا ربي ماض في حكمك مرتين تنتهي دبرتي جرتنا خيستي حكمين تهتلين تحقاتي يا ربي أنسن خردا بكل اسم هو لك شوف ما مقاعتك أبدو خمقا سنين دوبا أفيامت أكا سيمرت أسماء الحسنى هندان قدتنا منقل مقوم ربي بوتو إساتين قدت واتكنا بفني أو أنزلته في كتابك تكا دوبا مقاعا كيسان كتاب مخيخته خيست خبوفتدو أو علمته أحدا من خلقك تكادوبا توكو أنبياء خيتي نما أتي إرقاء أمة التفيدو أنبياء خيتي رانم توكو اللي خبر سيفت دوبا مكاكنا خنان سخدد أن تجعل القرآن يا ربي أتي القرآن خنقودي ربيع قلبي روبا أنيتيا روم نجزي دجت روبي دجين سروبا ريدي way magarsiti miti ya rabbi akkasitti onneeti yatana qur'aana khanki khanaan obaasi gaafa roobni duuba iimaanaa kun xumaaninaa kun onneeti irratti roobe ati dhugoomsite qur'aana kanaa wanni hundacha keessaa baya duuba yaa rabbi ammallee qur'aana naa godhi ifa gartee ammallee duuba qoma khiyyaa yaa rabbi ka ammallee hiraariin irraa oofu hammii fi ghammii خيريبنا دورك هرار خنقول يوجئ نمن خلت إلا أذهب الله همه وغمه ربي إرأوفه وأبدله مكانه فرحا فكسر ربي قمتشو إسابو سمليهم تاني جدو قالوا يا رسول الله جنين صحابا يا رقما ربي أفلا نتعلمهن دوب دوايتنا برني اتندلينو هم برنو جنان قال بلا رقا نما دعائي تنا دغاي براتون حفظون الدبر باج ساجدون محمد عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله العظيم الحليم دعاء اندو بليان هدو اجرتي دعائي تنا نتفيد ما دا انا في سن اللي دوبا ورغرتي اتفيد ربنا هاغدو ور حرار دوبا اكمله اسان چنكه دوبا خال كني في ويا اسان ياجسو هرار جتو ياد همي غمي يجون وسوق أبدو دريس في هي سنجؤ فيافي نما نغيان جؤ هندمتي قلت فمجزي قلت فيم سببان ساكم جنة ضعف الإيمان إيماني نمر على فرها إيمان خنا أمام جددتهم برباك سادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته